Ndeto ingi na ndea kariba athie Gembe South na rino Esther Rukunga uria wendekithitwe gutuika minista thirikari-ini ya gavana Mutuma umite baugite bari na witikio na uritungu ibwawe ta minista bakiaria kariba baugite Esther ethiritwe ari mwarimu na akajuke gitike minista wa kithomo na untwire ni untu bugatethie muno gukuria rwangiru ajamiru ni bamukathite ni uritungu ibwawe kinya nture na kuga ni muntu wa kwenda gukiria bangi iromba ria kariba Nandi ni kiri mbunge ya kaunti ya Meru kumukurukia ta minista Marion Karugi naranirite na Karibaba na nago twante toija. Nyuma ya gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia utara minista bawe na kwendekethia Esther Rukunga uraumite nteresi ya thigicioni kia ubunge kia Gembe South kwithirwa ari minista wa kithomo atori bawe ni basumirite na wiru ucokia nkatho cia mwanya kiri gavana Mutuma bakiwa bena witikio na Esther ati akarutira mirungwi bakimweta ya mwekurure kiao. Ingochogeria gavana wetu nkatho Mutuma inyawe Reverend, tunashukuru Mungu ontu inyawe muntu omurungu na ibwe ya ontu bwa kurika na ntura ya athi kana kurika na Madam Esther akari ya mwarimu badu inyato ria arimu itojogeria ngai nkatho ontu mwarimu wenze tunarikani na toa support Mutuma akari ya gavana na mwaka 2027 tutethira turwami ake na kura turethira turwami nyana maromba kenda tutongorwa ni antu bono kikauma. Angwenda chogeria munene wetu o county is excellency bwana Mutuma Ntwethingia no ntu bwa kuona kwa irite aomba ututhurira umwe wa atori betu SEC education na twina a lot of hope ki Madam Esther no ntu ya batu ya atori itwiche ngwira aturitirite na kuringana nyangwira arita imorungu na amurie nontu botungatipura tungataira twana tutwetu twa special imwarimu special school na itugumia mantu yake ebatu ya atori imani ira twinio na ingwitikia Mutuma wetu gavana kwaronera ikwagirite ni kenda inya ekuru tukethera tukibikana na irie etumi twathurirwe Esther ari munene wa education. Bwana Yesu asifiwe. Alafu itukuona Esther nethirite atongerete untu gukwingi na twina ma inya kiewa kia kunenkerwa KCS wa education na culture Meru tueta kuraya. Esther naombete tutetheria muno ya youth akachio as entire onto kinyara kwethaira kwina akacho talent naomba kwethia iritaniria keja naombete kwethia support onto ogot festivals naombete kwethia tetheria youth kwelewa mantu yala yaomba kwethia yabatetheria kwelewa talent iras bena cio. Ni bauriti MCS ba assembly ya Meru wona Esther kinywa bungeni kuungwa mauri ni bamukurukie no ntweno menyo bwa kithomo kaita karethirito ari mwarimu mtura idoketiera ere ya education na mantu ya culture imto nkumenya atungatira ntu bura kubaterie imto ethera ina nkoro yote thia kuma kiambiriria aciari na untu bwa umuntu ndene yawe kuinya mantu ne ya kithomo itokumenya kabwitheria kithomo na antu bathi bakarikana na ba Meru county yonthe kari urekari whether kwina mabandiliko ya manene ki sector education in our county no ntu itokumenya Madam Esther kana daktari muntu muthomu na ena qualifications ira cionthe ikwendeka rira Madam wetu daktari Esther akinya nara eitara vetting itoboromba nete yokinene muno twambiritie na MCAs beto be Gembe South na the MCAs in Meru baumbe okilukia Madam Esther tutongerie rutere ruru education no ntu muntu wiritaniretie muno tetheria twana tuto special na mantu amainge muno ndene ya Gembe South na umbite kwithira mutongerie winetio ko antu betu katuburia na chune na katho sana tuchokerie gavana na tumwire okitirenge gavana Mutuma na tumwire tethai akio tumwolelia ne bura tuthitheria na burende tutongeria wekuru itukuona we ate kubagua ekuru ibakuma ko na tutarire mwekuru wetu na party inge cia Meru itukuona atarite viongozi bangekuru na tukaua boiboya sana no tegera ngekuru bura ibati kwethira ikiendeka no ntuibo bawatilite mechie mami wetu Esther nturene tunethaire example nene sana no ntu na tutongeragia na bura kwairite na kirira kinya thaira mecie uniki twetake we na tukona kirira na mecie tu yacokanira so itukuromba kinya MCA betu baeta ko babwetheria vetting
tafadhali tuburomba nete yo kinene tuyukiria imami wetu nikenda ntura cietu ciakura na ikenda inyamiru yetu yakura na tueta na mbere. Kaita Karethiri ari mwarimu nkiripotera weru weekend kumembe mbitawa Marion Karugi wa Kinyua.